Mea hua whairawa te tangata, mena e hiahia ana ia ki te haere ki te hui ā-motu, mō ngā tamariki rawa kore o Aotearoa. Kei ngā mano tāra te utu mo te tiketi kotahi, kāore etahi kaimahi hauora i te rata. Ko te umanga conference te kai whakahaere i te hui, kei a Mikey Sherman ngā whakamārama. E kaha ana hone kā ki te whawhai mo ngā tika o ngā tamariki Māori, he oi kāore tōna reo e rānguna i te hui ā-motu mo ngā tamariki rawa kore. Me u te rawa i rua mano tāra ki a tā ki reira, i tuatu tēnā ko te rere mai i tamaki ki Pōneke, ka hoki mai ki te kāinga, ka tāpiria te heru marau tāra ki Mngake o tēnā. Hei te marama o Oketopa tū wai te hui tamariki rawa kore o Aotearoa, ka whakahaeretia mō ngā rā e rua ki te whanganui ātara. He mea whakarite e te tahi kamupene hui a conference, ko te utu ki ia tangata neke atu i te rua mano tāra. Do you think that the cost is too high, yes or no? No, I believe that that's a commercial price, unfortunately. That's just reflecting the cost. E ai ki a conference he utu tango tā rātau mō ngā rōpu huakore, mena e rua ngā tāngata ko tahi noa te utu. He oi ko tahi mano tāra tonu tērā, mo te hunga pēnei ia hone kā, he rua mano tāra tonu te nama. The issue here is anyone gaming the system to make a profit out of just putting conferences together? The answer to that question is yes. Okay, so the conference company definitely is gaming the system to make money. Kei te whakae hoki te minita i ngā take toko i te ora, he nui rawa te utu. It does sound expensive, doesn't it? And I know that certainly non-government groups certainly don't have a lot of fat in there, and that does seem like a bit of money. Ki te tirohea koe, ka tata te toru mano tāra e pau i te tangata kotahi, mo te haere ki te kororo mō ngā pōhara, ka tahi te mahi rere kē ko tēnā. He oi, hei tā John Tamihere kai kōrero ki te hui, aha kua te nui pea o te utu, koe nei noi ho te hui pēnei. We've got the Welfare Working Group working at the moment. They're not looking at child poverty in particular, but that's a big program of work and probably what we're concentrating on at the moment. Ko te tūmanako o hone rāua ko John, kia whakatū te iwi Māori i tā rātou ake hui. Mikey Sherman, Te Karere.